Ne znam tačno kada je sve počelo, možda one noći kada sam ostao sam na planini, kraj stare drvene kolibe koju mi je deda ostavio. Možda je sudbina već tada bila zapečaćena, samo što nisam znao da sam je već prešao. Tu liniju između sveta koji razumemo i nečeg što nikada nećemo moći da shvatimo. Bio je septembar, vazduh je bio gust i hladan. Mirisao je na zemlju i vlažno lišće. Nebo je bilo bistro, prepuno zvezda, onih što svetlucaju kao igle u crnom platnu. Seo sam ispred kolibe, pored vatre, i gledao u to nebo koje sam poznavao ceo život. Ali te noći bilo je drugačije. Kao da nije gledalo nazad u mene, nego me posmatralo. Negde oko ponoći čuo sam prvi zvuk. Nije to bio vetar, niti životinja. Bio je to dugi, monotoni ton, kao šapat kroz metalnu cev, koji je dolazio s visine, ali bez izvora. Utišao sam vatru rukom i oslušnuo. Zvuk je stao, ali tada je počelo da treperi svetlo. Ne iz kolibe, ne s puta, već odozgo. I ne, to nije bilo ništa poput aviona, satelita ili zvezda, padalica. Ovo je bilo blizu. Svetlost je pulsirala, žuto, pa belo, pa crveno. Srce mi je udaralo kao da hoće da iskoči, ali nisam mogao da se pomerim. Kao da je nešto uhvatilo moj um i telo. Kad sam konačno uspeo da sklonim pogled i potrčim ka kolibi, tlo je zadrhtalo. Ne kao zemljotres, više kao nečujna eksplozija. Sve je bilo tiho i to je bila najjezivija tišina koju sam ikada čuo. Čak su i insekti utihnuli. Onda mrak. Neobičan mrak, gust kao mastilo, ali nije bio obična noć. Bio je to mrak koji te obuhvati i oduzme ti osjećaj postojanja. Probudio sam se usred polja. Ležao sam u travi, potpuno mokar od rose, i nisam znao gde sam. Nisam znao ni koje je vreme. Moj sat je stajao na 2:15, telefon nije imao signal. Najčudnije, nisam mogao da se setim kako sam tu stigao. Koliba je bila kilometrima daleko. Ustao sam nesigurno, noge su mi klecale, a u grudima sam osjećao težinu, kao da je neko sedeo na meni celu noć. Kada sam se vratio do kolibe, što je samo po sebi bio pakao od puta kroz šumu, vatra je još uvek tinjala, ali vreme nije imalo smisla. Bio sam odsutan više od 6 sati, a sve je delovalo kao da sam otišao pre nekoliko minuta. Ušao sam unutra, zaključao vrata, ali sam znao da sam već viđen. Nema više skrivanja. Počeli su snovi. Ne snovi, to su bile slike, jave, neki drugi svetovi. Video sam gradove bez senki, bića bez lica, oblike koji lebde, komuniciraju mislima, nebo koje diše, zvezde koje šapuću. I sve me je vuklo nazad, kao da sam deo toga, kao da pripadam njima. Sljedeće noći svetlost se vratila, ali ovaj put nije došla tiho. Došla je kao dah smrti, s treskom, s plamenom bez toplote, s vetrom bez zvuka. Bio sam usisan iz kolibe, bukvalno podignut. Sjećam se da sam ležao u nečemu što nije ni metal ni plastika, nešto organsko. Zidovi su pulsirali kao da dišu. Nisam bio vezan, ali nisam mogao da se pomerim. Ispred mene svetlost, jaka, bela, ali nije bolela oči. Onda su se pojavili. Ne liče ni na šta što si ikada video u filmovima, visoki, vitki, ali ne krhki. Njihova koža je bila kao površina mesečine, siva, ali sa sjajem iznutra. Nisu imali oči, usta, uši, ali sam ih čuo, direktno u mislima. Govorili su mi da se ne plašim, da sam izabran, da su me posmatrali dugo. Zemlja je na ivici, to je prva poruka koju su mi dali. Vi ste došli do granice svoje civilizacije. Dalje možete samo kroz uništenje ili kroz spoznaju. Nisam razumeo. Nisam znao ni gde sam. Pokazali su mi nešto, ogroman prozor, kroz koji sam video zvezde kako se pomeraju. Ne kao da ih gledam, kao da sam među njima. Ispod nas, planeta, njihova, plava, ali drugačije. Bez mora, ali sa svetlošću u svakom kutku. Mi ne ratujemo, ne ubijamo, ne poznajemo glad.
Učimo kroz povezanost. Nisam znao kako da odgovorim. U meni je ključalo 1000 pitanja, ali sam mogao da osjećam samo spokoj. Onda sam shvatio, nisam više u svom telu. Bio sam prenet u njihovu svest, ili su oni ušli u moju. Više nije bilo granice između mene i njih. Vreme je da vidiš. I tada su mi pokazali slike sveta koji su izgradili. Gradovi bez zidova, bića koja lete bez krila, deca koja uče iz svetlosti, stvorenja koja komuniciraju kroz boje i tonove. Sve je bilo bez nasilja, bez straha. Ali u pozadini uvek je bio jedan ton, jedan dugi, duboki ton. Kao da svemir diše, kao da je sve živo. Probudili su me na istom mestu gdje su me prvi put uzeli. Ležao sam pored ugašene vatre, sav u blatu. Telefon je pokazivao vreme, 6:03. Prošlo je 3 dana. Ljudi su me tražili, policija, rođaci. Pričali su da sam se izgubio. Niko mi nije verovao. Ali nešto je ostalo. Nešto je i dalje tu. Kad zatvorim oči, mogu da osjetim taj ton. Kad je noć najtamnija, mogu da ih osjetim u daljini. I ponekad, kad nebo postane neobično tiho, vidim ih kako lebde, tamo gore. I znam, vratit će se. Jer noć, kad su zvezde disale, nikad nije završena. Mislio sam da sam se vratio, da je to to. Ali prevario sam se. Prva stvar koju sam prime, nisam bio isti čovjek. Prva stvar koju sam primetio, ne spavam. Bar ne onako kako sam spavao pre. Oči mi se zatvore, ali svest ostaje budna. Kao da spavam otvorenih misli. I u tim noćima dolaze slike, ne snovi, ne sećanja, već poruke. Ponekad jasno čujem, još nije gotovo. Danima sam pokušavao da objasnim šta se desilo, ali svaki put kad bih izgovorio reći svetlost, otmica ili pića, ljudi bi me gledali kao da sam izgubio razum. Prijatelji su izbjegavali kontakt očima, a najbliži rođaci su šaptali iza leđa. Jedan dan me je čak pozvao lokalni lekar da dođem na rutinsku proveru, ali sam znao zašto zove. I nisam otišao. Onda je počelo novo poglavlje. Telo mi se menjalo. Prvo su došli ožiljci, tanke, skoro nevidljive linije po grudima i leđima koje nikad nisam imao. Osjećao sam strujanje ispod kože. U ogledalu oči su mi izgledale dublje, kao da nešto gleda kroz njih, kao da nisam više sam unutra. I znaš šta je najčudnije? Ptice. Počele su da sleću pored mene, da me gledaju, da ne beže. Čak i vuk iz šume, onaj koga sam viđao retko, samo kad mesec potpuno obasja dolinu, došao je jedne noći i samo me posmatrao iz daljine. I nije režao, samo posmatrao. Jedne noći, kada sam konačno zaspao, probudio sam se ne u kolebi, već ponovo tamo, u njihovom prostoru. Ali ovog puta nije bilo topline, nije bilo dobrodošlice. Bio sam sam. Hodao sam kroz ogromne hodnike sa zidovima koji su pulsirali kao vene. Svetlost je dolazila iz svakog pravca, ali nigde nije bilo izvora. Bio sam posmatran. Osjećao sam ih, ali ih nisam video. Udaljen šapat, nejasne misli koje me okružuju. Počelo je da se javlja nešto što nisam osjetio prvi put, strah. Onda sam ušao u jednu prostoriju, ogromnu, bez krajeva. U sredini nešto nalik vodi, ali nije bila voda. Površina koja reflektuje misli. Kad sam prišao, pokazala mi je slike. Ne moje, njihove. Pokazala mi kako je njihov svet bio nekada. I bio je strašan. Ratovi, uništenje, eksperimenti. Njihovi prvi pokušaji da savladaju svoje emocije, da izgrade savršeno društvo. Pokazali su mi bića nalik na njih, ali iskvarena, ispunjena mržnjom. Pokazali su mi trenutak kada su odlučili da pobede sami sebe, da uklone nasilje iz svog uma. Doslovno, genetskim putem pravili su nove generacije bez potrebe za agresijom, bez straha, bez gladi i uspjeli su. Ali po koju cenu? Kad sam pokušao da se okrenem, vrata nisu postojala. Zid je disao, ali nije puštao. Onda sam ih video. Stajali su u polukrugu.
Nisu se pomerali. U mislima mi je odzvanjalo. Nisi još spreman. Moraš da vidiš. Zidovi su se otvorili i uveli su me u sobu bez boja. Sve je bilo belo, ali ne kao boja, već kao nedostatak svega. U sredini prostorije stajao sam ja. Moj duplikat. Isto lice, iste oči, ali prazne. I taj ja me je posmatrao kao da me procenjuje. Počeo je da govori mojim glasom, ali reči koje nikada ne bih izgovorio. Zemlja će nestati, ne fizički, duševno. Vi ste već mrtvi iznutra, samo još hodate. Pokušao sam da se obranim, da kažem da ima nade, da ima dobrih ljudi. Ali znaš šta je rekao? Nada je izum onih koji se plaše istine. I onda potpuni mrak, samo ton. Onaj isti, dugi, duboki ton. Počeo je da se pojačava, da trese kosti, da reže kroz mozak. Vrištao sam, ali nisam imao glas. Samo misli. Kada sam se opet probudio, bio sam vezan, ne fizički. Mi je bio zablokiran. Lebdeo sam nad nekom površinom, a oko mene su se vrteli simboli, ne slova, ne brojevi, nešto dublje. Znakovi koje sam razumeo bez da sam ih ikada video. Bili su istine o svemu. O tome šta znači postojati. O tome da mi ne živimo, da se stalno iznova rađamo u laži koju smo sami stvorili. O tome da smo izabrali da zaboravimo. I najgore, pokazali su mi budućnost. Gradove u plamenu. Decu koja gledaju ekrane dok im svet oko njih umire. Ljude koji više ne pričaju jedni s drugima. Ratove bez vojnika. Mašine koje odlučuju. More bez ribe, nebo bez ptica. A na kraju tišina. I jedan čovjek, sam. Stoji u pustinji pepela i ponavlja, nisam znao. Kad sam se ponovo vratio, ovaj put zauvek, bilo je jutro, ali nije bilo isto. Sunce je sijalo, ali svetlost nije grejala kao pre. Ili je to samo u meni? Ljudi su me pronašli. Pričali su da sam nestao više od 10 dana. Nisam imao odgovor, samo tišinu. Vratio sam se u grad. Pokušao da se uklopim, ali nisam uspeo. Svuda vidim ono što su mi pokazali. Ljude koji prolaze pored jedni drugih bez pogleda. Decu koja sede u sobama bez osmeha. Vesti koje govore o ratovima, gladima, katastrofama, kao da su vremenska prognoza. I svaki put u pozadini čujem ton, onaj isti. Pokušao sam da napišem sve, da objasnim. Ali ko bi verovao? Ko bi hteo da zna? Jedina istina koju ljudi žele da čuju je ona koja im ne remeti udobnost. Sada živim sam. Daleko. I noću, kad zvezde izađu, ja ih gledam. Pažljivo. Jer jednom, kad je noć disala, video sam istinu. I ona ne prestaje da diše. Ne znam koliko vremena je prošlo od kada sam se posljednji put probudio među ljudima. Jer tamo gdje sam bio, vreme ne postoji. Ne u onom obliku na koji smo mi navikli. Nema jutra, nema večeri, nema godina ni sekundi. Sve se dešava odjednom i u isto vreme. Bio sam tamo danima, a istovremeno 1000 godina. I sve je bilo obavijeno. Tišinom. Ne tišinom kao odsustvom zvuka, već tišinom koja ima oblik, dubinu i značenje. Tišinom koja te uči. Kada su me posljednji put podigli, ili kako su oni to zvali, otvorili svetlost, nisam bio u sobi, nisam bio u brodu. Bio sam na njihovoj planeti. Prvi utisak bio je da stojim unutar sna, ali ne svog. Kao da sam hodao unutar tuđe misli. Tlo pod nogama bilo je meko, ali čvrsto kao živa materija. Nebo nije bilo plavo, bilo je boje topline, nešto između zlatne i srebrne, sa svetlom koje nije imalo izvor. Bilo je svuda, sve je sijalo, ali ništa nije bilo osvetljeno. Prvi koji mi je prišao bio je visok, gotovo 3 metra, ali nije izgledao zastrašujuće. Njegovo telo je bilo providno, kao vodeni odraz. Nije hodao, klizio je, ostavljajući trag svetlosti koja se gasila u tišini. Komunikacija je bila trenutna. Nije govorio rečima. Govorio je mislima, osjećanjima, slikama. Govorio je iskreno. Govorio je istinom. Dobrodošao među one koji su pobedili sebe. To je bio njihov pozdrav.
U njihovom jeziku, koji nije jezik, značenje reči je uvek više od značenja. To je iskustvo, osjećanje, razumevanje i vreme, sve u jednoj poruci. Vodio me je kroz njihove gradove. Nisu to bili gradovi u ljudskom smislu. Nije bilo ulica, zgrada, automobila. Njihova naselja su bila deo prirode, ali ne prirode koju poznajemo. Njihov svet je bio jedno živo biće. Sve, svaka staza, svaka struktura, bilo je povezano. Disalo je. Gradovi su rasli doslovno iz svetlosti, kao biljke koje se hrane emocijama. Nisu imali zakone, jer nisu imali potrebu za njima. Nisu imali zatvore, jer nije bilo zločina. Nisu imali oružje, ne zato što nisu mogli da ga naprave, već zato što su odlučili da nikada više ne ratuju. Naučili su kroz vekove da je najopasnija stvar koju mogu da stvore strah. Rekao mi je, strah je prvo oružje koje smo razoružali. Pitao sam ga kako je moguće da ne postoji nasilje. Kako su to postigli? Odgovorio mi je vizijom. Vizijom vremena pročišćenja, kada su bili kao mi, pohlepa, ratovi, ogorčenost, religijski ratovi, granice, ubistva. Pokazao mi je svet u plamenu, a onda odlučujući trenutak, genetski prelom. Zajednički dogovor da promene sebe, da uklone iz kolektivnog uma sve što vodi ka destrukciji. Oni ne znaju za posesivnost, za ljubomoru, za glad. Energiju dobijaju iz sveta koji ih okružuje. Nije im potrebna hrana kako je mi znamo. Ne ubijaju životinje, jer ne jedu životinje. Ne seku biljke, jer biljke su deo njihove misli. Žive u harmoniji, jer je to jedini oblik postojanja koji priznaju. Vodili su me do jedne doline, ogromne, tihe, svetlucave, i rekli, ovo je memorija. Ovdje leži sve što smo ikada znali. Ispred mene kristali. 1000 njih, svi različitih boja i oblika. Kada sam dotakao jedan, bio sam preplavljen znanjem. Kao da sam odjednom postao neko drugi, neko ko je živeo pre 1000 godina. Osjetio sam kako je biti umetnik u njihovom svetu. Kako je svirati instrumente napravljene od vetra. Kako je pričati priču tako da svako oko tebe vidi ono što ti vidiš. Njihova deca nisu deca kao naša. Ne postoji porodica. Svi su jedno. Svi ih vaspitaju. Uče kroz dodir, kroz svetlost, kroz iskustvo. I ono najvažnije, ne uče da budu neko. Uče da budu deo svega. Pitali su me kako mi to radimo, kako učimo. I kada sam im objasnio, škole, testove, diplome, kompeticije, posao, stres, osjetio sam kolektivnu tugu. Vi učite da preživite. Mi učimo da osjećamo. Nisam imao odgovor. Uveli su me u nešto što zovu središte. Mesto gdje se sabira kolektivna misao. Tu sam prvi put osjetio celu njihovu civilizaciju u sebi. Milioni misli, bez haosa. Milioni duša, bez buke. Samo tišina, savršena, duboka. I tada sam razumeo, njihova moć nije u tehnologiji. Njihova moć je u spajanju. Ne komuniciraju govorom jer reči stvaraju nesporazume. Ne zapisuju istoriju jer je ona deo svakog od njih. Ne donose zakone jer ne postoji drugi. Niko nije drugi. Jednog dana, ako se to uopšte može nazvati danom, pokazali su mi nešto što zovu ogledalo prvog sveta. To je bio trenutak kada sam shvatio zašto su me izabrali. U ogledalu sam video zemlju. Ne iz orbite, ne kao planetu. Video sam je kao biće, ranjeno, bolesno, u agoniji, njeno srce, ljudi, njena krv, mora, njeno disanje, šume. I sve to umire. Zemlja ne treba spasitelja. Treba da se seti, to su mi rekli. I onda vratit ćeš se, ne da menjaš svet. Moje telo je isto, ali moja duša više nije vezana za ovo tlo. Često, kad zatvorim oči, mogu da ih osjetim, da ih čujem, da znam gde su. Nekad ih molim da me vrate, da me puste, da ostanem kod njih. Ali ne čuju, jer sada sam deo priče, deo tišine, one tišine izvan vremena,
Ne postoji trenutak kada shvatiš da više ne pripadaš svetu. To nije trenutak buđenja. Nije ni misao, ni pogled u ogledalo. To je osjećaj. Polagan, hladan, tiši od daha. Vratio sam se među ljude, ako se to uopšte može tako nazvati. Nisam znao kako, ni gde. Samo sam jednog jutra otvorio oči na obali reke, mokar, prljav, u odeći koju nisam nosio kada sam nestao. Nad glavom nebo. Ali ne ono nebo koje sam video tamo. Ovo je bilo mutno, gusto, bolesno. Kao da je disalo dim. Pokušao sam da ustanem. Noge su mi drhtale, telo me nije slušalo. Bio sam slab, iako sam tamo bio snažniji nego ikada. Tlo je bilo hladno. Uši su mi bile tihe. Osjećao sam odsustvo. Kao da su svi mirisi, zvuci, život iščupani. Prošao sam pored ljudi. Gledali su me. Neki su zastali, niko nije prišao. Bio sam senka, uspomena. Neprijatno podsjećanje na ono što ne žele da priznaju da postoji nešto van ove iluzije. Vratio sam se u svoj stan. Sve je bilo tamo, netaknuto. Policajci su ostavili zapečaćene dokumente, dokaze. Bio sam nestao bez traga 4 meseca. 4, a meni je delovalo kao večnost. Nisam mogao da spavam. Ne onako kako spavaju ljudi. Snovi više nisu dolazili. Samo slike, njihova lica, svetlosni gradovi, pesma tišine i zemlja. U pepelu, u mraku. Počeo sam da pišem. Sve što sam doživeo. 100 stranica. Crteži, šeme, simboli koje sam naučio da tumačim. Zalepio sam ih po zidovima. Svaki dan donosio još. Zidovi više nisu bili beli. Postali su hronika. Svedočenje. Ali kome da svedočim? Pokušao sam da pričam. Prvo sa bliskima. Majka mi je rekla da čutim, da ne pričam gluposti. Brat mi je doneo vizit kartu psihijatra. Zabrinuti smo, znaš. Nisi dobro? Nisam, to sam znao. Ali ne onako kako su oni mislili. Prijatelji su se smeškali, ali u očima im je bilo nešto drugo. Strah. Znaš taj pogled. Kad te neko gleda kao da si staklo koje može pući svakog trenutka. Onda sam odlučio da pričam javno. Otvorio sam blog. Pričao o svemu. Pojavili su se neki čudni ljudi. Neki su me slavili kao proroka. Drugi su me nazivali prevarantom, teoretičarom zavere. Mediji su me nazvali onim što je video vanzemaljce. Nijedan nije pitao šta sam stvarno video. Samo su želeli naslove. Tada sam počeo da osjećam prokletstvo znanja. Znaš kako izgleda kada vidiš dete kako se igra pored ulice, a znaš da dolazi auto, a svi drugi mu govore nastavi da se igraš, sve je u redu. I ti vičeš, vrištiš, mašeš rukama, ali niko te ne vidi. To je znanje koje niko ne želi. U kafićima čujem ljude kako se svađaju o politici, o novim telefonima, o glupostima, a meni u glavi slike sveta koji se gasi, ljudi koji hodaju kao mesečari, tražeći smisao među ekranima, deca koja više ne znaju da gledaju u oči i onda ponekad čujem ton, onaj isti, onaj iz njihovog sveta, dubok, sveprisutan. Ponekad me probudi u 3 ujutro, sav u znoju, dok zidovi dišu. Da, dišu. Jedne večeri dok sam sedeo u sobi ispunjenoj papirom i tišinom, osjetio sam prisustvo. Nisam morao da se okrenem. Znao sam. Bili su tu, ne fizički, ali jesu. Zidovi su pulsirali, svetlost se lomila, zraci su titrali i onda sam ih čuo. Seme je posađeno. Znao sam šta znači. Oni nisu ovdje da nas spasu. Oni su ovdje da nas posmatraju, da vide da li možemo sami. Jer jedno su mi rekli tada, dok sam još bio tamo, ako ne uspete, nećemo doći da vas spasimo. Mi ne spasavamo. Mi pamtimo. Postao sam senka. Čovjek koji ne pripada svetu. Nemam više prijatelje. Porodica me se odrekla. Na ulici me zaobilaze. Ali ima dana, ima noći kada deca zastanu i gledaju me. Gledaju dugo, bez reći. I u očima im vidim nešto. Zrno. Zrno nečeg što nisu naučili. Zrno koje se ne uči. Ne prenosi rečima. Zrno koje sam doneo sa sobom. Ponekad mi priđu. Pitaju me, da li si stvarno bio među zvezdama? Ne odgovaram odmah.
Samo ih pogledam i šapatom kažem, zvezde dišu. I mi smo zaboravili kako se diše. Zemlja više nije dom. Ne jer je otišla predaleko, već zato što sam ja otišao preduboko. Živim na ivici, ne sveta, već razuma. Ponekad pričam sa sobom, ponekad čujem odgovore. Nisam lud, samo više nisam ovdje. I jednog dana osjetit ću ih. Znam da hoću i znaću da je vreme da se vratim. Ili nestanem, jer jednom kad vidiš svet bez granica, bez mržnje, bez smrti, svet pun tišine, više nikad ne možeš biti deo sveta gdje ljudi u tišini umiru dok žive. Zemlja možda nikada i nije bila dom, samo stanica na putu do zaboravljenog doma.